Gde ste ljudi, ja sam Crazy K Gaming i u današnjem klipu ću vam pokazati kako najlakše da polomite ili razbijete bedrock. Pre svega moramo da odemo u Nether, tako da će nam trebati ovo, treba će nam i Flint and Steel. Pre svega napravite ovo klasičan portal. Dobro, uđemo unutra. Dok se čita ovo. Šmalkice, valjda. Ajde, evo ga. Dobro, sad će nam trebati TNT. Treba će nam torč neki, pošto je tamo gore mnogo mračno. Sad, idemo ovako do gore, dok stignemo do bedrocka. Sad, pošto u Netheru, na vrhu Nethera se nalazi bedrock i kad se popnete tamo iznad tog bedrocka, tamo je bukvalno kao oni ravan svet, znači možete graditi, tamo nema mobova, tamo samo rastu pečurke, tako da smo stigli do bedrocka, nismo još malo, evo ga. Vidio sam da sam razbio, sad znači dođemo do ovdje, ovo ćemo da zatvorimo nekako, to ne bi mogli da propadnemo dole. Sad ovako ovdje postavite TNT, ovoliko ja mislim sasvim dovoljno da napravi ovaj, tako ćemo da zatipamo samo. Sad, ja ću morati da napravimo ovdje platformu, pošto ću morati da ulazim u survival mod. I treba će mi ovaj glowstone da bi mogao da osvetlim ovaj prostor. Tako. Kao što vidite, ovdje na vrhu se nalazi bedrock, da. Sad, kao što vidite, ovdje se još uvijek nalazi netherrack okolo bedrocka. Sad vi trebate da nađete netherrack koji je najbliži onom posljednjem bedrocku pre nego što odete na ravan svet. Evo, to je negdje ovdje uglavnom, ili uglavnom, možda nije čak ni bitno, jer vi ćete koristiti za ovaj klip, će nam trebati ender pearl. Sad, ovo nam više neće trebati. Znači, ovako, od materijala će nam trebati pickaxe, to da naravno da razbijete blokove. Treba će vam ender perla, što više to je bolje. Treba će vam ovaj dark oak sapling, što više naravno. Bone meal. I treba će vam, ja mislim da je to, treba će vam zemlja, prostite. Tako. Sad kad ste skupili sve te potrebne, zemlja vam uglavnom treba da gradite, da se popnete i da možete saditi ovo. Sad ću ja brzo da uđem ovdje, tako. Prvo trebate da uperite ovo ka gore, ka ovom bloku i brzo klikćete. To će vas izbaciti gore, ja ću sad možda da umrem, možda i neću. Evo ga. Morate da pazite jer će vam mnogo malo healtha ostati. Evo, kao što vidite, mi smo sad izašli novi ravan svet, kao što rekao, ovdje rastu pečurke. Sada, cilj tutoriala je bio da vam pokažem kako razbiti bedrock, kako se vratiti dole, to je kako napraviti stepenice da možete za ovaj svet. Prvo što trebate uraditi jeste da postavite ovako drvo ovdje i postavite ovaj dark oak sapling. Onda zasadite ovo drvo dok ne poraste. Ovako. Onda ćete razbiti ovaj ovdje prvo 4 bloka drveta i opet staviti ovo ovdje. Naravno, neće svaki put uspjeti, ali ću vam probati možda sad uspe. No, evo neće, sad ćemo probati još jedan put. Evo ga. Sad, trebamo da nađemo, pošto kad se ovo drvo poraste, dogodi se bug da neki od ovih blokova ne razbiju, nego uđu u bedrock i onda zamene se mjesto. Znači, pokušamo da nađemo da li se to čak i ovdje desilo. Evo ga, možda ovdje. Ovdje nije, ne možemo da pođemo. Probamo ovdje.
Evo ga. Ja mislim da je to. Čekaj, moram samo na brzaka napravim stepenice, valjda ću imati dovoljno blokova. Samo će mi trebati još malo blokova. Sa stepenicom. Tako. Ovako. Ups. Op. Vat. Greška. Tako, napravim stepenice, bit će lakše. Vidi šta ja radim, čovječe. Tako. Sada ćemo napravimo stepenicu ovako dole. I evo kao što vidite, upravo smo napravili ulaz ili kako da kažem izlaz u taj gornji svijet. Evo ću napraviti još par ovih merdevina. Što nam sad je baš potrebno merdevina. Sad sam mogao da umrem, eto, ali dobro je pa nisam umro. Što više merdevina treba poneti. Ovako. Mislim da je to sasvim dovoljno. I sad samo ovako napravite do gore. I da, evo ovdje sad izađete ovi svijet, naravno ovo sad drvo možete da rasturite, možete napravite neka vrata. I da, društvo, nadam se da ste uživali, nadam se da ste sad naučili kako razbiti bedrock, to jest ne razbiti, ali napraviti vrata od nedera do ovog gornjeg dela nedera. Znači ovdje možete graditi šta hoćete, ovdje nema mobova, to da vas ne muči, naravno nema drveća, ali ovdje naravno možete napravite još jedan nether portal, tako da kad prođete kroz njega otići svijet, kad se vratite najvjerovatnije bi trebalo da dođete ovdje. I da, evo kao vidite, sve je radilo kako treba. Samo naravno treba strpljenja, pošto ne može odmah da se napravi, treba se prvo naći tu rupu. I da, društvo, nadam se da ste uživali u klipu, nadam se da ste naučili kako razbiti bedrock. Ako hoćete još ovakvih zanimljivih tutoriala, to jest korisnih tutoriala, obavezno komentarišite šta biste želeli sljedeće da vam pokažem. I da, društvo, ja sam Crazy K Gaming i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!